Kholwani niqinise ethi nibambelele ngisho nangamazinyo ngoba laba abantu abezayo bazofike bathatha indawo zenu. Nenkosi yokuqala nenkosi yesibili kuthiwa yakhuluma lokho yathi maNazaretha yathi ngibona umhlaba kungabi umhlaba kukhona into enkulu kunazo zonke. Wathi ngibona kuMnazaretha wathi ayikho ithi ziyophela zonke izinto ezamagugu kulelizwe. Ithi inkosi yesibili mayixoxa ithi kodwa ziyophela zothi maseyiphelile ithi kuyoba khona into yobinye ingapheli ithi kobe kuMnazaretha ithi yohamba igcwele magumba amanomhlaba ithi abantu ngiyobabona befika ithi kodwa ngibona abantu befika amaNazaretha ithi kholwani niqinise ithi ushambe umgwinyeni ahlale ngaphakathi kini ningamgcobi ngoba laba abantu abeza bazofika bathatha indawo ezini. Kusho inkosi yesibili. Nangempela kwase kufika inkosi yesithathu basebanda abantu wafika inkosi yesibili laseliqala ibandla la ilapho liqala khona ukudunga ngoba inkosi yesibili yayikhulumile yathi maNazaretha bathi masebefika ithi inkinga bathi mabefika laba abantu bayofika nezinto zabo ithi ngeke baziyeke izinto zabo ngoba naphambilini masizwa ngabadala kuthiwa ngoba maNazaretha sinako ukuthi sihambe siyokhonza esikakhulu thina abantu abasha abayinsizwa ngoba baba ngeke ngikhulume nabo kakhulu ba abantu esebephonsa itshe lifike kunezinto abafethu masithola ithuba noma eminyakeni engakanani mabe siyabe siyaphila ngoba vele into eziningi kuleli bandla ezenziwayo izinto ezikhonzelwe akuzona izinto zikaShembe izinto esesiphila ngazo kuleli bandla izinto ezikhonzelwe sibonga sikhonzeleni bafethu le ndaba athi uNkulunkulu mayikhuluma ethi baningi abantu abezayo ethi bawufike bathatha indawo zethu bafethu sibasikhonzeleni ubuyele kulowa mthetho wakudala ugcine ngale generation ekhona ugcine ngalabantu abakhona uma manje makufunala kugcotshwa noma kukhetha umuntu ozogcotshwa kugcotshwa umuntu oyinzalo yaleli bandla ugcine ngalabo abakhona nalabo esebebekile esebegadile kuthi manje abayolandela sithi inkosi yamaNazaretha ngoba vele uthi baningi abantu abezayo ukuze siyibambe inkolo yethu ingazamazami sicela ukuthi abantu abawufika uma kuthiwa kuyakhetha umuntu ozoba phambi kwamaNazaretha akube umuntu oyinzalo ngoba nangesikhathi senkosi ilanga kwakunjalo kodwa kuthiwa kwakukhona izinsizwa ezihambe enye ihambe umfundisi kuleli bandla abafundisi abadala umfundisi uMadlala babe abafana abancane basekuphakameni ngesikhathi inkosi ilanga usamile lo mthetho kuthiwa ngesikhathi senkosi inguMahlombe usamile lo mthetho ukuthi mangabe ibandla izokhetha kuthiwa kwakukhetha umuntu oyinzalo isikhathi saleso sikhathi kwakukhetha umuntu kwakukhetha yona inkosi yamaNazaretha inkosi ilanga kodwa kuthiwa befundisa abadala ngaleso sikhathi bathi mabekhetha abantu efuna laba babe phambi kwamaNazaretha babe sebekhetha abantu abaphuma ngaphandle bekhona umfundisi uMadlala beabafana abancane kuphakameni beyinzalo lebandla uma inguMahlombe babiza befundisa abadala babuza ithi nenziwe yini ukuthi bekhona abafana incane baleli bandla nikhethe osibanibani bebephendukile kuleli bandla babe sebethi abafundisi abadala amabesho into edalelo inkosi yamaNazaretha ingoba laba bafana bebesebancane besho umfundisi uMadlala ithi inkosi yamaNazaretha ngazi lento nizoyigwema kanjani ngoba laba abantu abaphuma ngaphandle niyofike nibakhethe baniphathe ithi kodwa bayofike bafike nezinto zabo bayothi babeguqile bangakhulumi ngezwi likaShembe ithi bayofike bakhuluma izinto zabo ithi bathi masebefika ithi bawufike bangakhulumi ngezwi likaShembe ithi angazi ukuthi noyigwema kanjani le nto ithi ngoba bathi masebefikile ithi bayokhuluma ngezinto zabo nampela kwaqala lapho ke ingakho amaNazaretha ngithi mina uma ngoba vele into ezikuningi esezikhona namhlanje into ezikhonzelwe kofunala siyikhonzela izinto ezizovala laba abantu abaqhamuka ngaphandle uma befika labafike bangafiki nezinto zabo ngoba sengiphetha bafowethu ngokwaleli bandla leli ngokwaleli bandla imfundiso kaShembe ebhalwe la esihlabelelweni isihlabelelo ungasiqala ngapha uze uyosiphuma ngale leli bandla likaShembe mayikhuluma uthi mangabe umuntu ehamba emhlabeni uthi uShembe uthuma umqondisi bese fike kuhlangabeze bese kusakulomu uzobhalwe la esihlabelelweni lesihlabelelo sikaShembe isihlabelelo 10 kodwa ngesikhathi senkosi makhosa phambilini kwakwaziyo amaNazaretha ayiyazi lento mase sesiphenduka thina sesifika sabe sesifika nenkolo yesintu phakathi kwamaNazaretha inkolo yesintu yafika nabantu abaphambi kwethu bathi mabeyikhuluma lento bayikhuluma ngoba ngokwenkolo yesintu singekho lapha ekuphakameni singekho emzini singekho la enkolweni yamaNazaretha umuntu mayihamba emhlabeni akekho ngazi ukuthi umuntu mayihamba emhlabeni ngokwenkolo yesintu uhlangatshezwa abantu bakubo bese ehambe yakokhokho bakhe bese ezulwini lomndeni kodwa ngenkolo kaShembe
kaShembe. Umuntu oyinazaretha uya ezulwini likaShembe la efika ahlulelwe khona uShembe, ngoba manje ithi namaNazaretha umuntu mayambe emhlabeni uye ezulwini lomndeni. Umbuzo omkhulu ubani umehluleli ohlele esihlalweni sobukhosi ngale ezulwini lomndeni ekuyena ohlulelayo othi mina ngiyehlulela. MaNazaretha zibhekele izinto ezithi mayifika phakathi kwenu ezifike mazifika phakathi kwenu zifike nabantu abangesiwa amaNazaretha befika nenkolo yesintu bafike phakathi kwenu. Ithi inkosi inyanga yezulu mayikhuluma ithi maNazaretha ningahambi kakhulu namasiko kuze kweqe. Ithi ngoba manihamba kakhulu namasiko kuze kweqe ithi nizokweduka endleleni. AmaNazaretha namhlanje edukile endleleni ngoba isikhathi esizayo uma sizovuma lezi zinto singayikhulumi zikhuzwe kuleli bandla likaShembe kuzohamba kuhambe sizoba nabashumayela bazohlala phambi kwethu befakile iMnazaretha bese phezulu kweMnazaretha babe befakile izinto zabo zobungoma, ngoba izinto ezikhona lezi sizoba nabantu abazosiphatha sizothi sihleli kanje ephambi kwethu umgcotha wethu uyobezamula ethi hey ngoba lezi zinto kazikhulunywa kazikhuzwa lezi zinto. Uma ungumNazaretha awubi nawo omunye umoya ngaphandle komoya kaShembe kuphela, uba umoya kaShembe, kodwa makukhona umoya wesibili ozwayo ukuthi uyakuhlasela lo moya uyayikhulume nabagcotshwa ukuthi kunomoya oqhamukayo bese abagcotshwa baba nendlela ekuyiyona bazoyilungisa bakuthandazele bese beyakuphilisa. Ngoba mawuzokuhlasela lemimoya egcwele ngaphandle bese ufuna ukuthi lo moya uvumele ube khona phakathi kwamaNazaretha bazokwanda phakathi kwamaNazaretha abantu abanalo moya. Lo moya uyobubhustwa yini? Uyobubhustwa yilobu lenkulumo ethi maNazaretha ningavumeli inkolo ibulala imizi, ningavumeli uNkulunkulu abulala imizi. Le moya uyobubhustwa yini? Uyobubhustwa laba abantu abathi mabekhuluma athi umuntu hayi kunezinto zakithi, kodwa manje ukhuluma usenkolweni kaShembe ethi angikwazi ukushiya izinto zakithi mina phakathi komuzi kaBaba, kodwa isabathu uyaligcina isabathu likaShembe. iNazaretha maliphenduka likhetha inkosi maNazaretha liyahlukanisa liyazishiya izinto zezwe. Kunezinto zokhokho bethu ababezenza bebebhema inefu bebebhema ogwayi. Unge ngizwe kakhulu abafowethu laba bakhonzile ukuthi badefend utshwala ethi hayi into yokhokho bethu. Umbuzo kosukuxake mawuthi into yokhokho benu nayike inkinga bakhona babebhema ababebhema okhokho bakho. Yini ungakazi uthenga usigareti ube mningi na ubeke lapha emsamo ngoba bakhona nababebulala abantu? Yini ungathathi imbese nezibhamu ubeke lapha emsamo ngoba utshwala amaNazaretha luyisono? Umuntu efa ehamba emhlabeni uyaboshwa aboshwela ukuthi bekade ephuze emhlabeni ubekade ebhema emhlabeni. Umbuzo osukube emkhulu onjani lo muntu wakini othi mayingasekho aqhubeke nesono? Wena osemhlabeni uzumgayela isono uzuyosibeka lapha emsamo uthi akasiphuze umbaphusha uthi phuzani nasi isono. Inkosi ilanga yake yakhuluma ngalento yathi maNazaretha mangabe ubona umuntu wakini efika ugogo wakho noma umkhulu wakho efika ngephupho ethi mzukulu ethi ngomile ngigayela ukhanjana, ithi ngukumahlombe lo muntu lo ngabomgayela ukhamba usesihogweni ukaSathane. Uthi inkosi ilanga lo muntu akayile ezulwini, ithi ezulwini kaliphuza utshwala. Ithi wophuthuma emzini kaNkulunkulu oyingcwele ufika ubumnikelele uthi ngiphuphile ugogo wami ethi womile noma umkhulu wami ngicela uNkulunkulu wasebuhleni amgeze amyekise ukoma ngoba manje umgayela utshwala nisamphushela khona ukuthi hayi esihogweni. Yingakho maNazaretha kumele sihlukanise lento ukuthi mangabe sikhuluma ngenkolo kaShembe sikhuluma ngani, sekufikile isikhathi sokuthi sikhulume ngento noma ngenye imini kwafuneka lo baba abangaphambi kwethu bake ngenye imini bahlangane noma isiteda baba Shumayeli noma bavangeli noma bagcotha bake bayosibuzela kuShembe ukuthi inkosi yamaNazaretha ngabe likhona yini izulu lomndeni, ngoba esihlabeleleni sakho asikuboni lokho, kodwa amaNazaretha amayiguqile ayakhuluma ngakho athi likhona izulu lomndeni. Ukuze amaNazaretha sikhuluma into eyodwa, sikhulume into ulimo olulodwa ukuthi ngabe siyamasifa siya kuShembe noma siya kokhokho bethu yini, ngoba uma sifa siya kokhokho bethu iyona lento ezokwenza ukuthi sibhonge phakathi kwamaNazaretha, iyo lento ezokwenza ukuthi igcwale izangoma phakathi kwamaNazaretha. Ngokwenkolo yobuNazaretha umuntu ohambe enesici uyagezwa leso sici ayisiyeke, kodwa ngokwenkolo
yesintu umuntu ngokwenkolo yesiZulu ohambe nesici uyabuya athi mntanami ngenzele leso sici bese uyasenza inkolo yesintu ke leyo kodwa ngenkolo kaShembe ayikuvuma ukuthi umuntu ohambe nesici wena umenzele umqhubekele lonto uyahamba uyomnikelela bese umthethela icala bese kuyaphela lokho ingakho ngithi maNazaretha kufikile isikhathi sokuthi sazi ukuthi lenkolo kaShembe ihamba ngayiphi direction irulwa abantu abafikile bayihajeka ngenkolo yesintu nezinto zezo zangaphandle noma sime emthethweni kaShembe na Nkosi buseni kuzwini